Hayi masikhuluma iqiniso le-Chiefs manje ayina coach. Hayi ukuthi mhlawumbe kanjani ayina coach. I-Chiefs sibonile phansi kaNabi bikhahlela empaleni into esikhiphe kuthiwa ethu besingenelwa amagoli kakhulu. But kulesi sizini uyabona ukuthi besipheka kahle ngoba amagoli awusingeneli kakhulu. Kodwa empaleni siyafika siyakhahlela nethi besigeja. Le-Chiefs yamanje ayikhona ngisho ukufika empaleni le. Yini lena ngempela? Hayi umuntu ongaba ngaxosha ucoach kanjani ekubeni singaze sisho ukuthi ucoach sesiright ngaye or complain samkhaya igubhu. Basuke bexosha ucoach nje umuntu edlala kahle. Hayi bafethu hayi ayikho phela lento labahlula ngisho ukutrap ibhola bephaselana yabona mangabe sebemxoshile ngempela ucoach abasinika umanqoba ayikho team nje manje edlala ibhola udlule Arrows ayikho team edlala ibhola elihle ngodwa ngoba Sundowns Arrows iyadlala nje ibhola lawo lihle kakhulu and leli bhola umanqoba wasuka nalo Sundowns since umanqoba ayisadlali leli bhola elidlala since umanqoba even uRolani uyadlala le phesheya kodwa hayi leli bhola kusekhona abedlala eSundowns nomanqoba wahamba ayiwayini waphula ibhodo lakhe kodwa ehlule ukwenza lento ebenza kuSundowns ngoba akasekho umanqoba uye waleli bhola lokuthi ibhola awuliphasi ungaze ulinika ngani uyatrap ibhola ubheka umuntu angakeni uliphasi hayi lento ebesiyibuka thina izolo leli bhola lelo mthetho abalahla ibhola suke emuva ziyalahleka ngisho ukuthi uthashizi kuthiwa ibhola badlala nje amathasha ethu hayi bafethu sikhuluma nje iqiniso iChelsea ayina coach mayifuna ucoach ukuthi ayilanda umanqoba even uPitso lo wayinilekelelwa uye umanqoba mnqithi nje wena coach usengazizi nje manje else ufuna umuntu coach le ngaphandle kodwa nje iChelsea ayina coach Chiefs nje ayina coach bafethu iqiniso lidla selikhulumeni ayina coach nje Chiefs abantu ababoza kangaka phela kusekuthi lama player walazi ibhola alazi ama-player ibhola sobonile iqala isizini ukuthi ama-player alazi ibhola sabona idlala no-Sundowns sabona bedlala no-Pirates alazi ibhola futhi bebekhahlela empaleni ubona ukuthi i-Chiefs idliwe kodwa bogculiseka le-Chiefs lasizini bogculiseka ukuthi idliwe kodwa hayi iyakhahlela bo empaleni beyizama bafethu sekubuya leya Chiefs boCalvin Johnson engafinishi ugoalkeeper leka Chiefs kanseki hayi bafethu abangasibuyiseli lo-Dwayne Chiefs thina siyawubonga chaphela le Chiefs iyaboza bafethu yonke iyaboza Chiefs yonke nje kahle nje bafethu asinakuja sikhona nje iqiniso wabuyisa ucoach wethu lapha